أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga palangguan haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamamasan na mo kalasahan di murungdong ha amuin patumtum sin kami deng ha mga mani tiyo kihatihan na mo na pangadji bukon sadya manunjukin hal ini pagin humabaran na mo bot malaingkan pakatan umat Islamiyah amin magmumpaat sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabayak na mo ipasampaikan niyo in maniutiyo surah amin sa haupo na hati kudeng ha mga mahaupo surah amin nami muray sin kaanakan sin kita niyo ayaw hitaw maas niya walaupun hibata-bata agun-agun kailo maray paglangugan parakan madtumari biyabat in surah haupo halam sin Quran sa in lagbu niya pa Allah subhanahu wa ta'ala timbang siya bahagi hikatu sin palbahagian sin Quran. Sababin Quran na bahagi siya patu para kala in luun niya in panagnaan niya manunjuki papagtawhid kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud manunjuki pa pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya in luun sin Quran manunjuki siapa amuin kisah sin katan nasabot halom sin Quran kisah sin umat na kauna iwan kisah sin parakala panagnaan pagpapanjari sin pitong lapis langit deng pahakalam sambil papitong lapis langit sambil papiapanjari sin Allah sambil pasusungun pa amuin papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot halom sin Quran iwan sin magjatu hasusungun deng sin nakauna panagnan sambil pasusungun adlaw kiamat amuyan in luun hikarwa sin Quran in hikatu amuin parakala sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita niyo gumawa deng ha mga ini surah sa haupo pagbatbaton sin kita ni madaran habiya kamo ini tao malaas na kailulian na misan iyanon amuin di na makahapal sin mga surah mahaba halom sin Quran anduin abutan dakuman batbaton ha sambahayang amurakuman in pagtuyo-tuyuan in kul huwallahu ahad. Surah bagianong suratul Ikhlas. Kalau aun matakaddam sin kita ni ureng ha mga pangadjian hasura ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mabakna mo dihilan mani tiyo makna ha kagaus-gausan daing ha kabtangan lilayan sin mga kaulamaan sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran pia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala in siyan mubarak hahisyuin amuin hati niya dimihil kaniya halga pa amuin ini hati niya kuma pamintangan iban dungdungan marayaw long sin Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab pia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kaimu ya Muhammad kitab pia turun na matun kaimu ya Muhammad mubarak siya maha barakat liyadabbaru hasupaya amuin aun maka hati niya rungdungan sin mga manusia in mga ayat niya iban patumtum pa mga tao halul akkal bayan buddiman panday pandikal. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya in Quran pia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala makaka pamintangan in kita niyo iban damikyan bukun sadya siya habal deng Allah subhanahu wa ta'ala marika tu tani hasupay kakusog sa isin pag-iman iban sin hati niya
amin pag-ibadat but malengkan insiyayan ubat pa siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ibandeng hamanga piaturun na mu'long niya luun sin Quran amin aun daing duun makawa sin kamu ubat iban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga mu'minin iban bunnal tuud wairun da mahasil higanap na ha mga tao anyaya wat malengkan kalugian may lugiin mga tao anyaya pawaran niya, anyaya papagkahin niya, anyaya pa anak asawa niya, anyaya pahisyo inamin haraig niya, pamaas niya pahisyo kaluwargaan niya. Mga tao anyaya. Sin mga tao anyaya, wayron nahikanap sin Allah Ta'ala kanila at malingkan kalugian na sadya. Sabab di nila rungdungan unin kaptangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala raakan kanila. In Allah Subhanahu wa Ta'ala raakan niya katu taniu. Amin mga nanga kumu'min pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang sin Allah Ta'ala tumtum kamu. In ayat sin Allah Ta'ala halom sin kasura-surahan makaka kamuruun ubat deng haun. Ubat para haun. Ubat hipaglanu sin pangatayan deng ha ihid iban sin jangki pag iyanun. Iban sin kaanyayahan. Iban sakit. Amoy hindi kakitaan sin stetoskop. Di sa ma-detection namin ini amin hipag-detection mga ini doctors stethoscope iban si microscope di kakita nin virus sakit talong pangatayan sin manusia sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaingatan niya aun sakit halom sin pangatayan sin manusia in makaubat kanin Quran da na hinda siyo din kaubatan sin Quran amurin mga tao mu'minun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sablong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Iban long niya, aun deng ha mga piaturun na muhalom sin Quran yan, matakaddam sin kamu mahasil nun siyan ubat pa pangatayan. Iban ulong sin Allah Ta'ala mga mu'minin, ubat makawa biya sin nasabot ko, ubat sin pangatayan nasa sakit. Hari siya kaingatan sin mga doctors, in makaingat dayan mga ulama. Amin in sakit niya kemunafikan, in sakit niya ihid, in sakit niya jingki, in sakit niya kabungsi, haagama Islam, in sakit niya amin kakuripot hari mag ininafa kahadan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin sakit igil papagkahin mu'minin muslimi iban papagkahin manusia iban hikaubat pen Quran yan sin external amin sakit aun ha iskin si manusia iban sin unupen ini usalun sin ini hati niya kita niyo makawa ubat deng ha Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bihaun bukun sa jahat in Quran yan hati ni ubat bat malengkan iban pahidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Muhammad baita isila bunnal tu din Quran yan pamangasila namarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tertentu hidayat pa kanila mangdahi paran kasabuntulan kabunnalan iban makakawa sila ruun ubat sin unin sakitnya nanan nilagin hawabaran nila iban ubat damikyan hapangatayan nila damikyan Quran kiingatan singkitan hipag ubat pamanga sila damikyan amin siuran sin jin iban sin kaibanan pa asal ubat yung Quran matarang katu tanisa di natu sadya mengat usalun artinya in makaingat sin kahalan ini amin mga kaguruhan ulama sin kita ni mga subo kita ni kanila bang biad ini pag-ubat hatiranan ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitikan niya nag-ubat sin Quran sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yari dasan deng ha mga amuin hati niya hipag tatawal hipag tatawal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magin hawabaran niya in deng ha mga surah amuin sabutun sin kita ni habiyaun pagyanun suratul Ikhlas amin surah ini pagyanun si mas qul huwallahu ahad atina surah qul huwallahu ahad pagtaon sin Quran suratul Ikhlas unin suy sin qul huwallahu ahad sa haupu surah
deng ha mga mahupo surah halom sin Quran. Sa naunin hati niya ini suy-suy nagjatuh sin Qul huwallahu ahad. Deng ha mga makawa na to suy-suy faida sin Qul huwallahu ahad. Aun hambuk ha riwayat hadith riwayat hi Anas radhiyallahu anhu. Law kana rajulun min al-ansari ya'ummuhum fi masjid Quba. Law ni aun hambuk maas usub deng ha mga panubo sin tao Madina ha ansar. Law niya imam, law sin mas imam muallam halom sin Madina. Na in Quba hambuk deng ha mga barangay sin Madina ha ini igwa biyan sin amin ini city proper sin ini Madinatul Munawwarah amin masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kurang-kurang bihaon hati na sab sin luwag da sin ini city sin Madina na kailo sud da bas ya biya bukunda mga malayo bang biya mga tali-talion sana bang zaman nakauna tumahinang si hambuk deng ha mga barangay san biya nati kumara biya tur Allahu alam sa bukun disab kita taw dito sana nganan siya Quba in maas usog puasin karatong si Nabi sallallahu alaihi wasallam doon na naghula-hula ha Madina doon na kailo hati niya kimusugin agama Islam na nagturun manurun nin kaayat-ayatan nin Quran ning Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga namemorize sin masusug kasusuban niya basta nun ko in Qul huwallahu ahad. Long sin mga sahabat wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi as-salati mimma يقرأ به افتتح به قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. لونسين أنس رضي الله عنه لونيا إما سسوك إمام معلمها مسجد قباء دونها لونسين مدينة نلونسين mga sahabat in kaunan sin maasyon tiap-tiap siya mag-imam pasin imam tiap-tiap siya mag-imam pag ubos niya magbasa sin Fatiha, Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim sambil pa, waladhalin. Ampas siya mamasa sin Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sambil bihat tu nadja, tiap-tiap sambahayang aun suarah magbuwa, dahing ha maghribi siya man sin subuh. Di siya maglatun, puasin Fatiha, di siya maglatun pa surah atau ayat basahun niya kaibanan, sehingga niya mabasa surat Al-Ikhlas atau pagin Qul huwallahu ahad. Masya Allah. In masusug kailo amuin bang mga kato na inlab tu siya surah Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. At ini aun ini dihilan niya tud halga in surah yon sabab pangatud niya aun duun amin hikasan ng sin pangatayan niya bang niya basahod. Sa kurang-kurang gitu. Long sindeng hama nagreklamo kaniya ya kau maas na kalasahan imam na muallam long ya innaka taftatihu bihadhihi as-surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'u bi ukhra. Long sin mga nagreklamo ya kau maas na muli ando pang namo mapangayo kay mo bisag dagbos masumo kita magdungog long ya sin surah yan. Amo na sa jendaran biawat bat pag-ubusin Fatiha yaun ang panay sab suratul Ikhlas ang mas sa kausin duway. Nung ni bang makajari may bang amin sumasa na muna dyan basahon mo pasin Fatiha di na ko masaruwaing at tawa tinggalan mo iyan mamasa kausin duwaing isab. Ang panabi akaman diyo kalanin masusugin bunal niya. Nalong sin masusug uno mabaya pagka mo mag-imam makukaniw. At tawa lang yung mga lagkawin pag-imam maniruwaing. Ba't bang sabab inda akan niyo kako? Papag imamun niya, kung sa kalirit ni papasin kabayaan, kung nakamu natin mag-imam. May tasyo pa ko na rakon niya. Nalong sin mga tao, siulot nila bukon ba sa bulang abiyat. Nalong niya, maas na mo ka, kalasahan na mo ka. Income yato, nagsadya-sadya. Bang batsab makajari, ay ando kailo. Bukon, dihil ka isabhati niya, iniikuan pa mga sura kay banan. Dihil isab, tinggalin iyan. At tawa iyan sadya, misan ko na masasinduway. Sa kalihabiyat, tumanima, susugdi na nila maingat, ini suluton. Along sin masuk, ingkawan ko basahon ko. Na di magpak pa Nabi sallallahu alaihi wasallam para kahala. Na kaminsan nakabisitan Nabi sallallahu alaihi wasallam matupa ini Quba. Lang nila ya Rasulullah. In imam na muallam yun. Di ini nagjatukan niya biya. Aun tuud sura kabayaan niya basahon di niya di makajari
tinggalan sin taon siya kaulalawi mga wajib atau kwan bihan na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam arakali sablay on mga sabab di tay sa maiyan tinggali atau kwan ako magbuko ni sabiat kasi ano long niya asuhon tabang uning mga ini parakala piajato niya may tayan bihan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiyawag langihaw nin masusugat ahit tulong niya Rasulullah long niya fulan ta'al dek kau kun ulay bang biak makajari on mabak na may asuho kayo mo makato mas na mo ay akaw mas imam walam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi as-surati fi kulli rak'atin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam uni sablong niya in nakapaggang kay mo hapya ngayo sin mga tao ini sumasa na patinggalan in sura yan bang kumamasa sura 2 imposin Fatiha atau walong niya amo na din sura hindi na ko lumatun pa 2 pa ayat atau akan sura atau walong niya uno isabin nang dahi kay murid mutud katinggalan in suratul ikhlas yan suway mutud basahon hatiap-tiap rakaat amin aun da suara gumo pagbasa hatu sambahayang di kau makalatun pahambuk sura sa hinggar iman kalabayan uno isablong nin imbiya mga sabab niya na long sin maasusog ya Rasulullah wallahi inni uhibbuha lang ya Rasulullah wallahi lang ya inni uhibbuha lang ya Rasulullah imbunal niya lang ya masubah ko balong niya kanya wa fi riwayatin li anna sifatur rahmani subhanahu wa ta'ala azza wa jalla long sin maasusog lang ya Rasulullah posin riwayat hambuk lang ya malas masubah ko lang magbasa kanya hikaro reason ha duwaing riwayat long niya Rasulullah sabab balong isinya unin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala katibukan ni agun katan nalangkum din dong nasura yun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haparakala submu iban lasamu hasura yan hangkan di mo sikatinggalan tumtunga long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbuka iyaha adkhalaqal jannah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengha sabab sin lasa mu bayak mu kug sub mu kan ya mamassa amo yung long in sabab sin hikasud mu surga pasurun kau sin Allah taala tung basa hinang mu ataw sa min surah yan Allahu akbar mapalang na kami Islam surah sa haupu surah mo kita qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad misan ianun dua patukab tangda bang mo kitaon kabataan na tubian wallahi amin aun waktu dimarakan nagbabas sa sin mga sura aun niya tulong siguro na mo anak niya sab siya namin hinduan niya sin tu supa magbasa takkan mo lang niya sambil namay ko hasiar bihan iwan shower niya namay ko qul huwallah nagkakalang dia lang niya ini kaya kalang-kalangin sura tulong sin siyar yulakan ko lang hoy ay taka magbasa sin sura niyang kawalam sin siyar nakahundong mga long niya lang niya limada abi wallahi mas mungkin hada di lang niya may kalau magbasa sin sura di makajari yan kawalam sin siyar Quran di makajar basa na sin tempat malumi na nakaundong ko na anak niya yat tulong ya bukun sa to amin maksud ini pag kon sa amin nalupahi ng kalang-kalang kialang-kalangin sura na sambil lang nagpaigo alam sin si arbihan ini kialang-kalangin kul huwallahu ahad ando kay luwid din ang sin last na to ini kalau maray isab hati ko ambiya sin last na mo ini makayan na ako kani ando kay lo misanin panumtum lian na ba bunal niya di na akong makatumtum sin kay ng sura nain nakapin po sin Fatiha kul wallahu hadda kuman sabdeng ha mga sa hopo-hopo na sura wasinin na atay nakal kauthar na sura sa hopo-hopo iban singkwan sa in maksud in laggo sin parakala yan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin in maas usugyat to insub niya magbasa sin surat al-ikhlas qul huwallahu ahad long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbuka iyaha adkhalakallahul jannah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang asab sin amin sub mulong ni mamas sa kaniya amo yan in sabab sin hikasud mo surga atnya tumbasan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amin sub mo bayak mo masahi kaniya pasurun kau sin Allah ta'ala surga Allahu akbar Masya Allah makamasan karasan mapalanggo na aga sin Allah subhanahu wa ta'ala anduk ka ilo haun kita ni pinaybayan babasahon na kaha sambahayang atau akan matug atau akan kuan ando hipag-ubat daka hipag-tawal samdil babasahon matug babasahon pa siya in kul huwallahu ahad di subay kalupahan sin kita ni kita ang lagu ni
Hatungod sin kalagguan niya kalabbihan. Sin sura yan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat ya Abi Sa'id al-Khudri, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'an fi laylah? Fashaqqa dhalika alaihim. Wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah? فقال رسول صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث الليل ثلث القرآن. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwati Abi Sa'id al-Khudri, long niya mga sahabat niya may talong niya. Di kakausan sin kamu atau hambuk ding kanyo in mamassa sin amuin 1/3 sin Quran bangu divide in Quran katluan judes divided into 3 hinang hati ni hangpu judes in thuluthul Quran hangpu judes may talong niya. Di kakausan sin kamu atau hambuk ding kanyo in mamassa sin hangkarum makaubos siya lang yaman 1/3 sin Quran hangpu judes mamassa mo. Allahu a'lam. Mariaon makakaos bang mga hafid bang dia daka ku ito subhanallah umura ko manimi kita ba sing kalaas na mo inilas misanin pungot puti na misanin kita misan kopya kon kay lumiuti na main kid niya ti ko na sab na siya miyakad na ba kalaas na mo dito siya ning biya in hakikat niya pa pungot pa siya na puti na ba ini biya kon malaas na lian na misanin ako ini di nakatumtuman mga kon piyag kalupahan nin kamataon dahil nga surati ko mariwiron na nagka-review iban sintaw na sinkabisyan Allahu a'lam bisawab. Sana masi kami himangad hulat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin patayon niya in biya kamu ini pakailu dihilan pa waktu maka ini himimores yung Quran maka-review sambil pa mahapal insyaallah subhanahu wa ta'ala hari pabugtun sin Allah tarin in pagnapas. Lawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya ay talong hikahina ka sinhambuk din kanyo atau rik ka makakao sinhambuk din kanyo in amuin makabasa siya hang ini 1/3 sin Quran halom sinang karu atin hang po judes uy long sin mga sahabat ya Rasulullah may tayan ni sa blong niya biya isulong niya rin kamin makakao mamasa atin niya misan niya nun hang po judes halom sinang karu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ulit tulong niya kanyo ya Rasulullah sigpiti sabsa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang niya sadya kiingatan in pagyanun long niya sura min Allahul Wahidus Samadu in siyan thuluthul Quran amin sura aun den dun Allahu Ahad iban Allahus Samad in siyan thuluthul Quran 1/3 sin Quran hati ni amunin suratul Ikhlas hati ni mapalanggun ha kami Islam imparakala hati sin suratul Ikhlas nalangkum niya in 1/3 sin Quran maita pasal parakala pag tauhid yaun nakasudha qul huwallahu ahad kata bang parakala sin pag tauhid halom sin Quran yaun na in ina niya tawakan bang upamakun yaunin niya ha amuna in niya amunin surat al-Ikhlas yaunin parakala sin pag tauhid sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mata-mata na nangdahi pakatunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita simib pasura amin kabayan sin kita. Kita unta bang uno namayan in hati niya luun niya bang sin makna niya. Matarang katu tanyo hariwayat sin Aisha radhiyallahu anha long niya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashihi kulla laylatin jam'a kaffayhi thumma nafatha fihima. Ang panilang hiyop long sin Aisha radhiyallahu anha benar-benar tudlang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bang apabila yang kaunan niya mabak na sila nga mat pakukulangan niya hatiap-tiap dumbang siya matug langya sung na si amin bang sirun ha kukulangan niya ang panialong niya tipun atin niya papagambok kunin 25 niya bihan ang panialang niya huyupon ang panilang niya basahun thumma faqara'a fihima ang panilang niya basahun ha utsin 2 ini 5 niya bihan in qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq ibn qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi ang panelong ni ubos ito basaw nin tu surah tu kulong si mas ang panelong ni hipagsapubian habaran ni ring sambil maripabaran ni abihan kata ati ko hipagtawal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam simbaran niya deng niya sambil pa ini baba bihan ini part simbaran niya maripabitis pasiki maka tu niya long niya balikan
Ati niya sapon niya, pasaw niya, us makatun niya balik ni pagsapon. Aha, yat tundeng nga mga hipagtawal. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin tiap-tiap do. Intukul. Pasaw ni habaran niya. Unin makna. Sin sura mahaupo ini. Long sin ulama. In makna sin kul pamungan niya Muhammad. Matarang katon. Langhi Ibn Abbas. Langhi Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. In makna sin kul huwallahu ahad. Huwal wahidul ahad. Alladhi la nadhira lahu wala wazira wala nadida wala shabiha wala adil. Siyanan long niya. In pag-iyanun Tuhan tunggal. Amuin isa-isa niya wayruun sabanding niya. Wayruun sibu niya. Nadhir. Way sibu niya iban wayruun amuin nakaril kaniya iban niya nakaril pikilan kaniya timabang naghinang nagpapanjari simbya ini. Way. Wala wazir. Iban wayruun day sabtao dara akun niya amuin long niya biya ini hatabang ni hapagpapanjari resab. Way. Wayroon day sab sibu niya Tuhan. Tumabang kaniya lang niya kay mo indit Tuhan sipak. Hinangun mo in kakuan sipak. Way. Damik yan wayroon day sab amuin makasibu kawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way. Tuhan tunggal. Allahu ahad. Wayroon in kalimat ahad. Habasa Arab. Di siya hipagdihil pahisyusyu manusia malaikat batmalingkan Allah rah. Batmalingkan Allah rah. Tupot da kanya in matup tawagun pagnganun Allahu ahad. In ma'na sin Allahu as-samad. Long sin Ikrima denglong niya kani bin Abbas. Long Ibn Abbas tafsiran niya sin Allahu as-samad. Langnya alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. In pag-iyanun longnya Allahu as-samad, amuna siya Allah Tuhan, amuin tutudjuhun, aangutun, amuin hahajatun, sinkatan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hahajatun siya pangayuan hajat, tutudjuhun siya pangayuan dua. Allahu as-samad. Na lam yalid wa lam yulad. Ang paimanin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka siyan Tuhan tunggal. Wayrun iban niya, wayrun simibu ka niya, wayrun hihung hagas niya, tumabang ka ni magdil pikilan ha pagpapanjari. Ibanin Allah subhanahu wa ta'ala in siya yan hahagsuan, iban pagpangayo ang tabang, iban hahajatun aangutun din kanin tatabangan. Long sin Allah ta'ala lam yalid. In Allah ta'ala wala bakas nag-anak, wala miyulad, iban wala bakas isab piyag anak. Iban wala isab bakas piyag anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Iban wayroon day sab sibu sabanding sin Allah ta'ala. Hamakna tafsir sin ulama iban wayruun asawa. Wayrun limbang sin Allah ta'ala kaari Tuhan babae isab hasupaya mag-anak sila isab Tuhan da isab. Sab tumaw din Tuhan. Intanda sin wayruun asawa ni hasupaya ri mag-anak Tuhan da isab. Insya Allahu ahad. Tunggal. Wayrun iban, way asawa, wayruun anak, way uway. Hangkan imbunal niya palanggon haram Islam. Hatungod sin amuin in Allah subhanahu wa ta'ala mattan wayroon limbang niya siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya rito magpakpaakal pikiran sin manusia in Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon na asawa niya sa taga-anak siya. Gasin pagyanon si mga Christians. Iwan pagyanon si mga Arab, mga pagans Arab, amin basa ko ni mga malaikat anak sin Allah ta'ala. Iwan besin pagyanon isab sin Yahud, basa kuno aun hambuk nabi ingan ni Uzair, anak kuno isab sin Allah ta'ala. Pasal siya aunday sab miracles niya, aunday sabatin niya mu'jizat niya. La. Inya turi matup Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah,
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sin nagpalingkat, nagdihil sahaya, nagdihil color, nagdihil ari-ari, sin 7 lapis langit. Samawat. Sin 7 lapis langit. Iban sin gumi, iban sin dunya. Ard. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba. Biadinin kaun para kaniya, biadinin kaun niya anak, sin wairun asawa niya. Aminin makainunu biya sin akida sin Christian, siwan sin Yahud, aun kuno anak sin Allah ta'ala, biya sin Jesus Christ. Long sin Yahud, hi Uzair, damikian anak, sab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to, kabung siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla shay'in, wa huwa bikulli shay'in alim. In Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpapanjari hakatan. Hakatan, siya but hakatan, Allah. In nagpapanjari sin katan. Iban Allah subhanahu wa ta'ala, labi makaingat, sangat inladyo sin panghati ni hakatan, isab sin piyapanjari ni. Manahut pa masalag musak masik, Allah, kiingatan niyan katan. Dahil nga mga kabung siyan, sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal ni mga palanggon harama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabtangan kadugalan kabung siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin iyanun sin mga tauyan, sin mga duway aramin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kuno anak niya. Amuin kadugalan sin Allah ta'ala. Dungog kaw sinayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imya, sin siya way anak niya, wayrun asawa niya. Iban sin kadugalan sin Allah ta'ala kabtangan gato. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لونشن الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Long nila, bunal-bunal to rin Allah subhanahu wa ta'ala, himinang si anak aun anak niya. Kimawa na ka, himinang na ka si anak. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ji'tum syai'an idda. Bunal-bunal to long niya nagparatong kamu kabtangan kabungsian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda sin bungsi sin Allah ta'ala sin kabtangan niyo yan, kita amin magjatuh dunya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, takadu samawati yatafattarna minhu. Agun-agun lang yan masipakin langit sin kabtangan niyo yan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masipakin langit. Pajatuhun na kasin Allah ta'ala hawala na nasipakin langit. Arakala nag-ulan ais belaggo mga kiyumkuman. Arakala nahulog ulan dakula pakauman atawakan ulan mataud atawakan kilat atawakan unin deng hatasin langit magjatuh. Sabab sinamin kabtangan iyanunin Allah ta'ala taka anak sinlong sinulta lam yalid walam yulat. Damikian long sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarwa kabungsian sin Allah ta'ala magjatuh deng hakabtangan niyo yan watan syaqqul ard. Watan syaqqul ard. Iban long niya agun-agun masipak in gumi. Masipak in gumi deng hasab sin kabtangan nyubihan kadugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakalabayun niya jugjug lindul long sin Tagalog. Aha, bahasa naggodgod ikibuloy imyan. Stop. Na may tawayrun niya pia stopin volcano yung sin Taal. Bangbunal siya anak sin Tuhan nung bukon ba sin karupangan niya kakabusan niya. Hanggang siya tumakan niya yung stop. Ket tura nagbalik niya sa binlindol ha Davao. Makaulong-ulong na mga tao Davao kailo. Sa
ang kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asal namay tay katu taniyo long niya mapuas sin ako ini manay kudeng kaniyo hana ako nakulal Nabi aun lang niya maggulal da Nabi mapuas ko aun da maggulal mapuas ko Nabi bang buko ni siya maggulal Nabi anak sin Tuhan kasi Nabi la Isa amrin kibuloy kabus yaw bang mo kita hindi para di mo blame sab na aga mabuko ni sab Muslim lang ta aga man nila langog dinin hika sin dinin hika amin hika hatin niya hikalan yun sinaga man niya hika kusog sin income niya na abiyat to ba sana kita niyo alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadana Allah long sin Allah subhanahu wa ta'ala hindon kita niyo dua pagsyarang pudji sa taud-taud pa Allah ta'ala pagsyarang syukur kaniya in amuin piasud niya kita ni pahidayat ni misan pen kauna singkitan wala na tuyat tunangan-angan wala na tunangot iyangan-angan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa siyud kita ni sin Allah ta'ala pahidayat niya in Allah subhanahu wa ta'ala sangat indugal niya pa mga tao amin nagkabtang sin bahasa in Allah ta'ala taga-anak amuyatin kabungsiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala bungsi sin Allah ta'ala magjato amuin kakitaan mulong sin Allah Ta'ala ingumi masipak siya. Kamo muhan nagjato habiha ini kauman amuin mga tao nang himutingi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabin paggulal in Allah Ta'ala taka anak pang himuting kaniya bang muslimin kimugdan habiha to nang himutingin muslimin nahinang siya kafir nang himuting ha Quran sin Allah Ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. So magjato bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala hakauman nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala iyanun nila Allah ta'ala taga anak sinwayron anak niya. So in naghappen in Christians wang mo kitaon puasin paggulal nila in Nabi Allah Isa anak sin Allah ta'ala aun patud deng ha liuran si mga Christian naggulal anak kuno siya sin Tuhan atawa siya hi Jesus Christ pagputiki buloy siya kuning kahinapusan anak sin Tuhan ang biyato aun anak sin Tuhan nakauna amunin Jesus Christ ubos siya to ang panay sa Amerika bang makitaw na YouTube aun mga tao naggulal siya kuno Jesus Christ biya din kada subhanallah Nabi Allah Isa yato hikarwang lapis langit tiyaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hawakto sin amuin saggaon sila sin mga pamarinta sin Yahud doon na Palestine nakauna ang kansa piaragbus sin Allah Ta'ala hi Yahuda amin hihudas pagyan sin Tagalog piaragbus sin Allah Ta'ala dagbus din Nabi Allah Isa ang padum iwanan nin mga sundalo sin Yahud matubyan pa bay sin Nabi Allah Isa iutong siya sin Jibril deng ha ini deng ha tandawan pialaway sin Allah Ta'ala Nabi Allah Isa ang payangkat sin Allah Ta'ala patasin langit yato sa hikarwang lapis langit kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin pagyan nilang niya ini imyan in Christians basa kuno in Nabi Allah Isa ini napatay na mo sambil liansang nila krus long sin Allah Ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum in Nabi Allah Isa long sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nila nabuno way nila napatay iban wala nila nalansang nga krus puting san long sin Allah Ta'ala walakin shubbiha lahum sabot malengkan piaragbus sin Allah Ta'ala Nabi Allah Isa patao amin siyaggaw sin mga sundalo sin Yahud ang pagiyod long sin siya malialas biha ng papagdaklusan sin amin ini bas ano ba namin amin ini latigot taka basi aruhul bihan sambil bang kumugdan pa ini pa taikod niya atau pa unod niya mikit ang pautungon mabiya sin siyudlay sin basi in taikod ni sambil katan kabinsanan amin tung bas kay mo nagmunafik taw hudas kaw sambat sin Tagalog asal da hudas to Nabi Allah Isa na inna Allah Isa wayron miyatay yaddo hatasin langit kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya lawayan ha waktu pagmeraj patasin langit dengan dalam yadto mapalanggon ha kami Islam indukal sin Allah Ta'ala hatao hakauman sambil amin imian in Allah Ta'ala taga anak puasin langit agun-agun masipak iban magkahuluguin hatasin langit musibah dumatong pakauman mabang masipak agun-agun masipak sambil mga kalupa-lupan ang paon mga lipa ang mga lupa nasipak
Inabuhol sin liubak sin magnitude sin last year atau ka last year to sambil simbahan nila old simbahan pa sabden diha Philippines sin zaman sin Castilla Maray piatindog lubura nasipakin in lupa uno dahil nga sab sin imian sila in Allah Ta'ala tagaanak Muslimun di imian sin kabtangan niya may ta sab matarang kami Allah Ta'ala imian lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad hikatunya dahil nga mga magjato kabungsiyan sin Allah Ta'ala ni hakabtangan niyo yan amuin imian kamuin Allah Ta'ala tagaanak in hikatu musibah para tungon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuna in kahalan long sin Allah Ta'ala wa taqirrul jibalu hadda agun-agun long niya malubo in mga kabudburan nabukun hat malubo sadya magbustak penbud in halawm sin lupa doon na naglamod na yung gasolin niya iban sin uno na kin in lava iban sin parsababan sin amuin hikpagbukal sin amuin unin halawm sin rumi mapaso hawno niya hipangsut yan in paso iban sin inbustak ni habud nalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa takhirul jibalu hadda iban long niya agun-agun malubo yung kabudburan nabukon hat malubo dugaing pen malubo malinisin in mga bato niya iban sin lupa niya mahulog magbustak pa siya pagbustak niya hibukit niya in lupa iban sin abo katabunan ning katan kabayan na mising kauman ataw di majul dyan mapatay na siya nag-api na taag sinta kisa ako'y nasa so biyanin inkon may ta sabihin mga tao may ta di ba mamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala naritay sab mablame sab at arakala wala miabot kanila madtun da'wa bang biyadinin in makna sin Quran iban sin pagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa linggo niya maubos majul dyan na in mano si ahabiha ini na in Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hingga in kauman niya ni sab di mamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala di kumahagad bukunin maksud di kumahagad way riyong ginislam sabang murungo kuni sa bang mo sab ini tali-talion di magpakka nilengan sin Islam nagjaturi Mindanao bang dia Philippines nagjaturi Mindanao dirungog nilengan sin Islam sa di yaon mag-research din la asubuhon may tayan uno yan isin Tuhan nila yan nabi pagyanon niya di ban sinunindakan sin Islam yan ni syara niya may tuhatay nila nenggo niya in kajul janaan pajatun sin Allah Ta'ala hatungod sin panghimutingin nila pakatunggali sin Allah Ta'ala iyanon nila taga-anak sambil magbustakin bud nila rito yaon pain mayon bulkan mayon na in taal yun asal siya active in bulkan niya asi-masiyon bustakun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hingga yung mga manusia yan di sila magtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala unin sabab sin mga biyay ni pajatun sin Allah Ta'ala kauman long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala an da'aw lirrahmani walada dahil nga sabin sila naggulal in Allah Subhanahu wa Ta'ala kuno taga-anak nalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yan siran niya mismo in kabtangan sin mga tao imyanin Allah Ta'ala taga-anak long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada di long niya matub pa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Rahman in himinang siya anak atau magpaon siya anak di matub sabangin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpaon anak kumawa anak in anak niya mag-anak na isa magtataw din Tuhan ito di makajari pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in Allah Subhanahu wa Ta'ala asal karya saliaun way nagpaon kaniya wayron nakauna rin kaniya in Allah Subhanahu wa Ta'ala sirin makapin na huling zaman wayron na isa makahuli rin kaniya sab al-malik siya in tagdapo siya in tagmilik siya in kaning kawasakatan Allah Subhanahu wa Ta'ala amoin in siyaksian sin kita ni la ilaha illallah amoin in biyutang sin kita ni muslimun halom sin daghal na tuin pag naiksaksi pakatunggali sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halam niyalid walam yulad wayrun nag-anak iman wala bakas wayrun bakas nag-anak iman wala piag-anak in Allah Subhanahu wa Ta'ala long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wat malengkan ingkatan long niya in hisyunin hatasin pitong lapis langit sambil patay babaw sin rumi
in sila yan magpatiko po banyara sin Allah subhanahu wa ta'ala piya panjarin niya sadya. Iban keingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala itungun hambuok hasiulakan ingkatan sin piya panjarin niya. Keingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ito mga palanggon ha kami Islam, dahil ha mga amuin makawa na to pangadjian hasura sa haupo mula-mula subaying kaunan sin Muslim biya kato taniyo hiluun niya palom sin pangatayan niya. In katunggali sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Amuin long sin ba sa malayo tindog sin sandiri niya. In Allah subhanahu wa ta'ala tindog sin isa-isa ni wayroon tabang way sabanding way higong hakas niya. Amuin tumabang ka ni magpikilan sin unin papanjarihun habiyaw ni sin konsume sin susungun. Way Allah isa-isa niya. Long sin Yahud siyapot sin Allah subhanahu wa ta'ala surat at-Taubah bang uning kabtangan sin Yahud long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim long sin Allah subhanahu wa ta'ala in Yahud long ni imya hi Uzair kuno nabi ang panabi sin nabi ring mga nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala in Uzair aun mu'jizat dil sin Allah ta'ala tiap-tiap nabi o busokat daun mu'jizat iyan nila na anak kuno sin Tuhan subhanallah. Yahud long sin Yahud long niya hi Uzair anak sin Tuhan, long sin Christians hi Jesus Christ anak sin Tuhan. Mayta pasalam na sa mu'jizat sin Nabi Allah Isa. Mu'jizat ay makapawi siya patay, makahinang siya ini amin clay, hinang sin bata-bata parag buson manok-manok ang panyahuyupon bismillah, mahinang siya manok-manok lumupad. So ang mga mu'jizat din sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap nabi na inkan Uzair ta ini Uzair alaihi salam aun mu'jizat niya, Isa alaihi salam mu'jizat niya in pangatod sin Yahud anak sin Tuhan niya in pangatod sin Christians anak sin Tuhan ini. Muslimun da in nakakita Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga mu'jizat niya sa walun imani muslimun anak siya sin Tuhan. Way sabiyabay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ana abdun bunal tudlangin aku ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala faqul abdullah wa rasuluh. Iyan ani unasadya tawakan ni unasadya aku ingan kulong niya atawakan aku Abdullah ipun sin Allah ta'ala man sin daak ni amoy tinmulya ka ko kabtangan atawakan ini hati niya igugulalan hambuk ding mga makawa matakaddam sin kita ni hasura haupo ando mga palanggon ha kami Islam in amuin ithbatun hati niya pahawutun halam sin pangatayin sin kita niyo in parakala pagtauhid in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya way anak niya wayron asawa niya iwan wayron sakuto niya wayron syirik mana sin syirik way sakuto wayron limbang ikaruan niya bunal-bunal to din surat ini mahaupo sa nalangkum niya in mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa laggo-laggo. Dami kanin hika tu niya deng mga matakaddam sin kita ni ando in sura sa haupo ini mga palangguan ha kami Islam amuin hinangun na to siya ubat sin pangatayan wala nakabatok papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sakit day sab subay ubatan sin kul huwallahu ahad pahamun niya bang unin luun iban kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno naman in sifat niya sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut ingatun sin kita niyo sabab sin Tuhan hagsuan iban wayrun limbang way anak Allah subhanahu wa ta'ala wayrun sibu sa banding iban dengha mga matakaddam pa sin kita niyo pangadjian in siya ni ubat amin hipagtatawal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hagin hamabaran ni bang siya matugna sindu dami kaning kita ni hinangon na tuloy sa beto kakosgawsan insyaallah hawayrun da kalipagahan sin kita ni katan dalam yattu maray nakahaba in kabtangan sinako mga palanggo na kamasin Allah subhanahu wa ta'ala magsyukur kani katan ini insyaallah din nga mga ini i-upload ko insyaallah ha channel ko ha YouTube ando kay lubang aun din kani maba umurul na
insyaallah dito lawakan ni mayan dito ko rahi butang amo insyaallah insyaallah hangan ko insyaallah subhanahu wa ta'ala mamayda ko kanyo halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.